وعن انس رضي الله عنه قال أنس الرئيس سيدي ربي سر جامة نجي كان كان نته جدوبا ابن لأبي طلحة ابن المتكو لأبي طلحة أبا طلحة تفكتي تكو مجان تكو أبي طلحة تفكتي تكو نته وهو أبو عمرو اسمه زيد بن سلجة قارد أبي طلحة خنا إني أبا عمري جنين كادو أبا عميريتي مكان سا زيد بن سال جنيني الأنصاري والأنصاراتي علمي تكونت أبا طلحة خنا رضي الله عنه ربي سراجة لتوجدوهم بام يشتكي خدوكم ستوتيغا خدوكم ستوتيجدو بام فخرج أبو طلحة غاريدام قربان سنغا خدوكم ستوتيجا فخرج نبي أبو طلحة أبان طلحة نبي فقبض الصبي فقبض نفودame sabiyyin jechurru insani fudame kan garte dikkan sanni du'e jedhum bam فلما رجع أبو garidam akasitti gazadal ismailiyyu fi riwayatin فأمرت أنس جا أنس جاني أمرته هذا نزسين تنا يدعو أبا طلحة يامو والله يخبره بموت ابنه تيم يامي بكن جرو يته دو المسات نلمو كتن ابنه يتنما فخرج أبان طلحة بيجاي دائما سلبون سانه فودامه أنس ديم يامي يتني فلما رجع وقم ديبو أبان طلحة وقم ديبو قال غاردا جاء في رواية الإسماعيلي وكان أبو طلحة صائما أبان طلحة ياسا صومنا أولي صومنا نجراجا وكما قرت أبان طلحة خنقا ديبي خرمنا ساقال نجدو بم ما فعل ابني معلومة دلق المخيّة جدوهم بم قالت المخيّة معلومة دلق المخيّة معلومة دلق المخيّة كمجرة شيئا مجانا دي بمامرين بيخا قالت نجت أم سليم نجت وهي أم الصبي مكان سي سهل رجا وهي أم الصبي إسينا رجرت دائما خناتين هو أسكن هو مجان كيخون أسكن الرجل لسادة تدوه بام ما كان الرجل لسا ما كان وانت تيجون أما لك ويا ويجرا أما ويا رجرا ويا أكره فتر الرجل لسادة تون رويا وادة فقربت إليه نده ستخرسات تجدوه بام العشاء العشاء جنان هرات خرسات نده ستم فتعيش isinga mucaan daa'ima duunaanti qochisiisitee tuma karaa raacha keesse maatiin tokkotti mana jetteen nyaata akkuma duri godhattee nyaata kana qopheessitee hiraatatti dhiyeessite fatacashaan hiraatan nyaate jedhuun bam ثم أصاب منها ganaani tuqe minaa isii tanirraa illee jedhuu bam فلم akkana jechuun minaajetti jechuudha min zawjatin saaliha tathiqu billaahi wa fadlillah وتزيل الألم عن زوجها ليوتا غرتي من لدغادا هذا منا غاري اجائبات غايسين توني انو ما دل رفدا غرتي سببا خناتين غاسلا ان قبل الراديم سبته ويي سوداف ديمته فتاشا ثم صاب منها سيجن نرفه فلما فرغ غمرا وته قالت غاري دم غمرا وته جاسا سن رايچودا كنايا دغادوبا ejimaayi godhurra kanarra kinaayaadha dubbiin gaammaasitti falammaa faraqa hayyaa isaatirraa guma raawwate qaalat jette duuba وارو الصبي awwaalaa sabiyyii kana awwaalaa mucaan xiqqaan bargaani du'e awwaalaa jette jedhuuba ajaa'iba gaa فلما أصبح أبو abbaan xalaa guma bareessifatu أتى رسول الله allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin ergama allah tittini dhufe jedhuuba فأخبره sattini odeeyse jedhuuba فقال ni jeen ergamaan allaha أرستم الليلة aruusa seentanii jirtan leelata halkan kana halkan edaa kana aruusa seentanii jirtan hiijeen قال نعم eegaa gurbinninis dinqisiifatee akkamma isiin goote kana mucaa xiqqaa du'e kana itti himuu dhabdee hanga gaanne waa nyaatee tasgabbumaan akkanatti gaa wajjinillee rafanii je'utti sanboota itti himte gaa karaan isin ittiin himteen illee karaa ajaa'ibaa ture ayyee nam tokkolleen akkan deemne gaa nam tokkolleen hin deeminaa fenne mana salaannaa akkasitti duuba mucaan kun gaa mee ergisaa takka yoo namni namaa ergise waan takka meeshaa takka yoo deebi'ee sirraa fudhachuu barbaade waan namaa irraa duraan ergifatte sanni kanne taaf moo hin kannituufii jettee gaafatte jennee
eeyyen ka wanni namaa galuu qabdi numaa galchanii fiigiyen nunis jennaan hayyeega akkas taanan ilma kee kana rabbirra lakkaawwadhu duriis rabbumaa sii kanne arrallee rabbumaa fudhatee jetteen akkami gaana dhiifte duuban gaanan dila kana jeega haasawu jeeni riwaan itti dhuftiyu jeen duubam ni jee duubam yaa Allah barakaa godhi isaan lamaaniif jee duubam ni dhalte gaa eegas booda ni deeyse jee duuba isin tune mucaa tokko deeyse jee duubam gaariidham waan gartee argame sanirraa gaa jimaa'uma sanirraa gaafa qaala ni jee duuba naan ni jee Abu Xalaata abbaan xalaadhaa naan jee jaana siijjaa deem isa kana baadhadhu Allahumma salli alaa Muhammadin wa alaa ali Muhammadin ergama Allaatittiin dhuftutti deemi mucaa kana fuudheen ergama Allaatittiin dhuftutti rasula geessi deemi ni erge abbaan xalaa isaa wajjin itamaraatin jechuun timiroowwan takka wajjin erge jee duuba ilmaan ansaaraa waggaa dura dhalattee ilmaan muhaajira ansaaraatis dura rasula geessanii bar hancufte rasula dura garaa siyaaseen ijoolleen tun ijoollee qaceeltu kan taatu jenne rasulli timira alanfatee afaanuma isaatiin afaan daa'ima sanii keessatti tufee dheengiyyee fi akkasii san booda waan biraatti kan nangaa'u manni ummata ajaa'ibaati gaa maal jettu ni jee duuba sa isaa wajjin waan ni jira eeyye rasulleen eeyyee wajjin ni jira timiroowwan wajjin jiraan jeen jee duuba Allahumma salli alaa Muhammadin wa alaa ali Muhammadin ergamaan Allah timira sanni fuudhe famadagaha isii sanni alalchate ni alanfate ganaa isii sanni fuudhe jee duuba afaan saatirraa ni fuudhe timira sana afaan saaqa isaa ni fuudhe ni godhe timiratti sani fiifi sabiyyi afaan daa'imatti sanii keessatti ni godhe ganaa ni dheengiyyee jee duuba moggaaseef Abdallahi dhama qaansaatis jeetuma moggaaseef jee duuba Bukhari Muslim toodeessee hadiisa kana riwaayaa Bukhariif taate takka keessatti Sufyaan ilma Uyaynaadhaa ni jee gurbaan tokko ni jee jee duuba ansaararraa qatee niin argete saata awlaadin ilmaan sagaleen arge cufti isaaniitu ka quraan haaffazanii jiran jechuudha itti fedhuudha jira ilmaaniin arge juu kana min awlaadi Abdillaahi ilmaan Abdallaahi saniitirraa almawluudi kan dhalatame san ilmaan gartee Abdallaahi mucaan rasulli baaseef kana ilmaan dhiiraa sagal hundi isaanii quraan haaffaze nama ajaa'ibaa saniin arge du'a rasuulaa santutti qeebalame barakaa rabbi haa godhuu san jechu haza lafzu gartee hadi ruwaati an Sufyaan jechu libayaane annal gartee awlaad al-mur'iyyiin jechu ilmaan quraana qaraansan ilmaan Abdallaahi kanaati ija waqaa fi riwaayatin an Sufyaan annam saba torba jaa nal muraada gaari dhabisabaati man khatama al-quraan torba qaju warra quraana gartee khattame baana warra quraana kana khattame kulla wabittisaati sagal kajummoo nama quraana reedduu qaree guututti hin fixin baanaa jaa akkasitti addamataa qabna bira dabarra oduu muslimiif taate takka keessatti mucaan tokko ni du'e ibn Abi Xalaata gaariidha maata ibnullee Abi Xalaata jechuudha gaalibni miti Abi Xalaata mucaan tokko abbaa Xalaatiif katee ni du'e ummi Sulaym irraa keessaaftee tokko ni du'e ni jette li ahlihaa warra siidhaatiin ni jette jeduubam odeessinaa abbaa Xalaata abbaa Xalaa kanatti ni minaaya ilma isaa kanatti ni mina bimoot ibni jechuudha ilma isaa kan akkatti ni himne hangaan ani ta'utti hankatti odeessoo hangaan ta'utti itti ni minaa meelaa lobsa isaanii jira kana ni dhufe duuba faqarrabat ilayhi ni dhiyeessite kara abbaa Xalahaatitti hiraata ni dhiyeessite ni nyaatee ni dhuge eeganaa ni tottolfatte jeduubam isaafni tottolfatte ahsana maa kaanat irra gaarii waan gartee mallee duraan taatee jeduuba tasannacu irra gaarii waan duraan ka tottolfattuuf taaterra arra akka gaarii tottolfatteef isa kanaaf saniin duratti gaa waan isaaf tottolfattuurra gaarra bareechite tottolfatteef jeduuba siisan irratti ni argame jechuun gaa wajjiin rafe jimaa'ii godhe jechuudha falammaa arraat aniin zaa'id maa falammaa arraat jechuu ogguma garteen annahu jechuun akkana Abi Xalahaan kun jette duuba
gaariidha qad shabi'a قد شبع dhugumatti nyaata kan nameef kana gaa quufee jira وأصاب منها isirraa illee gaa tuqe wajjin illee rafee jira jechuu ogguma garteen قالت jette yaa abbaa xalhaata yaa abbaa xalhaa أرأيت meenatti odeeysi لو أن قوما lau sabata osoo raggi anna qooman ormi tokko أعاروا ergisanii jiran jechuu namaaf عاريتهم ergisaa isaanii takka meeshaa wayii takka namaaf ergisan jechuu kana jedhuuba أهل namoonni tokko namaaf gartee ergisanii ahla beeytin warra manaa tokkoof فطلب warra mana tokkootiif meeshaa gaa ummanni gartee warra mana tokko ergiseef jechuun silaa sabatee faxalabuu oduu barbaadani ummanni meeshaa namaa ergise sani عاريتهم ergisaa isaanii san fudhachuu osoo barbaadani لهم isa isaaniif ni jira أن يمنعوا isaan dhoorgachuun ni jiraa fi meeshaa san waan namaa san ni dhoorkataaree namni sila قال ni jee duuba لا lakki kaan dhoorkatanii hiijeen فقالت ni jette faatasib ibnaka ابنك ilma kee rabbirra lakkaa wadhu jetteen jee duuba rabbii fudhate duraanis rabbii sii kanne قال arraas rabbii fudhate huma rabbirra lakkaa wadhu qaala anas ni jee duuba فغضب ni aare jee abbaan xalhaa kune ثم قال eeganaa ni jee duuba أنتني na lakkifteeta tina dhiifteetiin حتى إذا تأغتم hangaa waytaana lallaaqadhee ثم أخبرت waa hundaa ugaa allaaqadhutti summa akhbartana eegananat odeysita بابني bimawti ibni du'elma kiyyaa manatti himtaa jee dhaare فانطلق ندين حتى أتى رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد نقرق الله تترفت فأخبره ستني وديس جدوهم بام بما كان وانقرتي أرقم خنم داوتني وديس جدوهم فقال رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد نرقمان الله نجدوهم بارك الله لكم الله بركة قد سلمان جدوهم بام في ليلة كان كي سلمان سن كي ست ربي بركة سنها قد جندوهم قال نجدوبا نسين حملت نولفوت جدوهم بام قال أنا سين جدوبهم كان رسول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كمان الله نتجدوا سفر مال توغي ستالتين جدوهم بام وهي معه على غرتي سينغام سليمان ساو جنجرتون جدوبا وكان رسول الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كمان الله نتي إذا أتى وقا المدينة مدينة تندفو فدي جدوهم بام سفر إمال ترى وقا مدينة تندفو فدي لا يذوقها إسيتنا خندفنتين دفن سغرتي الكنيچو اي يجيب ليلا لكن كيس خدفون فينتي لكن كان دفنتي ودنوا من المدينة ندهاتن رجمان الله فمدينة ندهاتن جدوبم ضربها ضربها يچون سيتنا نكابي جدوبم المخاض چممون سيتنا نكابي چممون سيتنا نكابت جدوبم محتبة نيغرتي ملي دورغم رجمان الله ندورغم لا سيرتين أبو طلحة ابان طلاق رت ندورغم وانطلق رسول الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد رجمان الله قال نجدوبم يقول ها فن من سلانا olma seysitanii akkasi yoo boodarra kafantanii hafa ijoollee tana geggeessina qaala ni jee duuba anasin يقول أبو abbaan طلحة xalaa ni jeennaka إنك atiin kun تعلم ni beeytam يا رب yaa rabbii kiyya ni beeytam أنه annahu shaanii haal يعجبني na jaalachiisam أن أخرج ani معه bahuun إلى allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin ergaa allaati wajjin bahuun إذا خرج wa rasulli bihi jeduhum bam ودخول madiinaallee seenun maahu rasulaa wajjin إذا دخل kanne ol seene jeduubam قد اهتسوت ammaan tana dhoorgameetiin jira jeduubam ما ترى waan ati gartu kanaanin dhoorgame waan ati gartu kana isii tana cimimmun itti kaatee sinnaan bifte ja uzrii mataa bara قال تقول ni jette musuleymin أم سليم musuleymin ni jette yaa abaa xalaha ما أجد maa ajidu waan arguu kam الذي كنت أجد isaan duraan argu san laallaan duraan dhaga'u san amma waa takkan dhaga'u jette duuba انطلق deemnuun inumaanarraa wayyoo ittee wanni ni deemne وضربها وضربها المقاد ضربها چممون isini qabate jedhuubam حين قدم hoggaa isaan galan boote chimimmoon qabate gaa duraan achitti qaxxe inni kas jee kadhannaan narraa dhabamtee hoon ni deemne ana haraganta فولدت ni deeyse gulaama mucaa tokko deeyse فقالت naanni jette ummi haati tiyye jedhuubam yaa anas laa yurdicuhu akka isan hoosifne tokkoo miran isaa dhalaarraa taate تغدو به hattaa taqdu'a bihi حتى تغدو hanga isa kanaan ganamsattutti على رسول اللهم الله صل على محمد وعلى ال محمد كما الله ترتي فلما أصبح حكمني بريسفته احتملته جاء انا سجى سنين بعد انطلقت به سنين ديم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرر كما الله تت وذكر تمام الحديث بوتو حديث انا سكست تاسويجا
فتن يلسنا خانس الدبرسة اه